siang hari siang malam pak keroking ngesot sepeda nata bambu sekali. Udah apa pak? Bebasan aja. Kinto kare yuk. Terus pencain. Maku coba ngare bapak kaki. Aben kok aku baik kaki. Jarang kurang ajar. Terus beda apa pak? Beda kaki dia. Duken bila sabi ini ya. Karon siang hari siang malam sepeda saya kesot meloloh. Duken bila sabi ini ya. Oh, kakek tanya bilang kok sabi ini ya pak. Kakek mau tanya dia pak. Padahal kakek tanya bilang kok sama dia. Mida ya cong. Aba iya pak. Pada tak temu bilang nah. Sambil boleh pak. Engkau sabi ini ya. Kita siap. Beneng kok tak terro pak. Ingat nak kena setia ruang. Jangan juga mi. Abi ini ya. Kepala tubuh sehat laga. Poko mun kakewi lebodo pose jawa pahina. Ya wis, engkau himle rokok keberana. Demma teh. Kaki cong. Iya teh. Jara ke ntar lemele ya keberana re. Demma kaki. Mereka ketapang teh bini-bini. Aji binin kaki cong. Iya teh. Ternyata yang mandai orang yang diibini. Itu punya mandai yang kok abini pula mbe. Apa iya cong? Mungkin tak nyaman orang yang dibini. Nawa windem teh. Pula merabini ya. Abini apa cong? Mungkin rokin sepeda na esi kesot penari pen malam. Abini kok teh. Takut sampai expired. Kalau burun pas kalau teti bujang lapo. Apa bujang lapo ya cong? Jomblo sampai tua raw maksudnya teh. Sambil bela Indo tinggal temon do cong. Oh iya teh. Oh iya tinang kok ki mang kata. Iya cong. Selamat tengah tele. Iya teh. Pak. Minta pesen pak. Ini apa seven wi? Le, ingat dia pak. Saya kepikiran kok. Biaya anak ngodi boy. Ki minta ke kakek kok. Pas biaya anak noreng. Iya tolo songku kakek cong. Mau nanti pikiran deh ya. Tak bini aku. Benih tak bini ya pak. Kan tak siap. Sambil boleh pak. Cuman setia ya pak. Melarat. Semua ring bini ni rema apa beden nah. Semua mendang fisik dan materi. Begitu bukan? Ya muka kita siap melolo cong. Ya tega expired. Jangan siapa pak. Ciringan area benih cecen. Tak kena beda expired dah. Jangan siapa. Iya jangan engkau pak. Jok muka kilo bodoh. Oh pusing ke jauh pak gitu. Apa iya pak? Nah wewe ini bos sendol dong. Kemana biasanya pak? Ya, apa sambil melamun sampai keluar tuh. Iwan metem tak berengkang kok pak. Melak kereng bini maksudnya. Jangan kakek. Itu nang kok, gimana kada? Iya.
Apalagi cewek ya dan roman pendir. Engkau menoreh ini luar tuh. Siapa sih bagai laki giu kaki gile? Tunggu Dina. Bayu, sekarang mah. Teti kaki wi. Iya, Pen. Macurangi bu cewek. Marah ngampang ngoding kok. Mingala sama tuh naga bentawi. Itin aja pas aja, Pen. Pala keng tak beri, enjo tak maksa. Abari tang bini. Ku ken rokok sih kening kampung ni. Mungkin kaki cek maksan na. Ayah deh pahakan na. Enjo, Pen. Tingko sepuran, Pen. Karo anakku. Cek binori yang kampung na. Ya maling. Maling iko. Enjo kok benih maling nan. Terus ada apa ini kebal wi? Mi gabal. Ada kan sapi ya. Foto juga kedurung. Beda apa ini kubur wi? Kabur benih kubur. Ji tang maksud. Engko apa kan narik ben pendinan. Apa salah wi? Abe, bereng bini di sanan. Engko ngucak ngampung ah. Dan kok sungkukin lah cewek mangga na binin na. Terus apa jangan bendi? Abari tang bini, bunyi rokok sekening kampungin. Kemun kaki cewek maksa na, ayak bahaga na ibu. Pasarin pekatas nan, iya burung kok. Jangan kaki boleh wi. Sila bini nureng pentas. Untung tak patut kaki. Iseng kok tak tahu nan, dia pendi bini. Setahun nang kok pendi jomblo. Ada orang jomblo si Dewi. Karo kare kaki ketibe. Kinta bininya kaki. Benih kinta bini ya nan. Kinta siap. Tak siap sudah remah. Pula kinta odi wi. Tak siap sekapin na. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiban sunnati falaysa minni." Artinya, nikah ji sunat. Siapa-siapa orang yang tak norok ketang sunat, falaysa minni, berarti orang yang diberi golongan. Tebuna Nabi Muhammad wi. Tete, orang yang tak norok dalam pandang kejeng Nabi, termasuk nikah aja ya. Benih kocak umat deh gue. Kok benih kinta bini ya nan. Kin kita siap. Sambin pole, abini ria, beniin mainan, benih keros yang nyaman mulolo. Orang abini ria nan, berat tanggung na. Teti harus siap-siap ongko. Dia, mana boleh. Lebih ada apa yang saya sambit tu. Saya ngak boleh teti bujang lapo. Masa teti bujang lapo atau njek enan. Wallahu a'lam bisawab. Pahabli ayat wa habu ilman wa hikmata wa rizqi ya rasakuwasin wa jilana wa bilfad. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Nasib tak punya istri.